Kanyang laki din! Dulpaw, agreed kan. Aldawan, Dulpaw. Ay, bumangon ka dita, antayin ka sumakdaw. Kahit ko pa iti maturog. Di ka pala bumangon. Dakay mong tegsakdo Sak mantibaw nyo na bigbigat. Ay, pasensya kan Marites tasaan na kayat ni Dulpo ti bumangon. Marites, kunam. Ayan ni Marites, nanang. Ay, kunak laang tapno bumangon ka. Ha? Kita ano anya ti orasan, oh. Ni nanang met, kunak nupod nung adan ni Marites. Nah, sapay agulis ka ba nan? Maturog ka ba nan? Kit imal aldawanan? Anay ko. Ay, Kadal kayo man, nanang. inka sumakdown. Ha, padasam ti maturog ta makaraman ka kanyak. Nagrigat ba't abumbangin da ito gripo na ya? Sapay nagpudot. Kastaune alingit kon. Ay, nagbasit ti rumorada num. Aridol Pao, Sa dino ti papanam pare? agbirbiro ka nga ro di tikadwak ngagsat. Ha? Apay ngagbiro ka bilangay. Siya ko na. Addan sa ramidam. Awan. Sa dino ti pagsatan ta? Kati jay siyo da. Ijay kantina ni Marites. Ha? Ay, katuwa na. Makitak manan ni lab ko Marites. Baring ano song batan na kanita gundaway pare. Nagmayat ngayon no kasta. E di kalay sa madagusan na. Una, ibaga kininanang, apartyen nan tay may sa atakong na. I love you, Marites. Nabartag ka manan, Dulpo? Sa mulang mat maibaga ti riknam na mabartag ka? Uy, saan mo talaga nga ayatan ka. Di mo man igyaman ta imak. Makita na ka ni tatang ko. Basi-basan na ka iti binalsig. Sige ka. Uy pare, relax ka ngamin. Agtugaw ka lang, dito'y pag ininuman ta. Love ko ngamin ni Marites. Wan, love mo lang. Nga magtugaw ka. Ado pa'y tiara nga inuman ta. Marites, ada ka di matlang namnamakan ka? Dulpo, ibagakot kan ka, adyak kayat ti makiasawa iti mamartag. Anya? Pare, napahayak sa amatan. San matikunak? Marites, saan nakmat amamartag? Inawis naklang dahito yung kumparik nga ginom kami. Anya, saan ka mamartag? Inal daw to pa'y makitkita ka na bartag. Sige, agbayad kayo kit din. At pagbayad mo, pare? Awan, sakti nang awis kan ka. Isu sakti agbayad. Mala Marites, ibagam no mano ti bayadak. Marites, pasensya ka na. Nakatulog matantoy kumpare ka na Dulpo dito'y lamisan dito'y tersinam. Nagbit mabarbartag day tagayem mo. Apay si ka. Saan ka matunay na bartag? Basit nga mintininom ko. Kaya't ko lang tiagis tambay dito'y. Marites, mabaling ka dito agaram kan ka? Agaram ka kanya? Nabayagan nga gayatakan ka. Nimot ngamin Dulpo timang ibagbagay ti ayat na. Apay ngamin ati ka agaram. Kaya't mo sawan. No agaramak, adanam namak. Medyo. Sige Marites, agaramakin ka. Agpasyarak to di balayo inton rabi ha. Sing. Ay sus, nabartag at talaga day tagayem mo. Ay, saan samot din ang makaawid? Ay. Iawid ko man layangan. Uy, paridulbo, agawitan. Nagaramak pa ko ma. Marites, I love you.
Ipaidaman lang di ta papag. Nagdagsan ni Dulpo, nana. I love you, Marites. Ay sos, sa dino ayatin na ginuman nyo manan. Ijay, kantina ni Marites, nana. Agyaman akan kawan, dahin tulod mo dito'y balay. Kasano, dahito'y nga anak ko, inaldaw matan ang mabartag. Marites a Marites. Kaya't nga taaya ni Marites kat di pa'y agdigdigos dahito'y a tao. Agar-aramid kayon samot iti damara. Ay, wain, Maray. Apay, adag kasar nga anak mo aya, paray. Ni Marites. Makiasawan. Ha? Makiasawan ti buridat mo? Sino ti mga asawa ken kuana? Ni Ray. Ni Ray? Di barkada ni Dulpo? Isumad ti kayat na. Ay nasayahat mo no agasawan ni Marites. Tanay, adan samot idadnan. Isumad ti ibagbagakin kwa na, Maray. Sapay ko ma. Tamadan da iti uray dua nga anak kini Ray. Ay, Dulpo, anya day tararamidam. Pukpukpo ka mo day tagripawn. Simsimbag nga road, tapno umado ti rumor adanom. Itaban payasan ka anapan nagbartag? Awan barkada man nangawis kan ka? Anda ka no aramidan ni pare ray. Kan may sa, agbalbaliw akon nanang. Isardeng konti aginom, agtrabaho akon, tapno kayatnak ni Marites. Madama nga agar-aramid da iti damara di tabalay da Marites. Apay, di mo nadamdamag da ita? Ti anya nanang? Agkasara ni Marites. Anya? Oy, didak man angawan iti kasta nanang. Ay, makapakigtot mo detang imbagayo. Ay, di kagladingit anak kaw. Ni kanugayam Ray abarkadam ti mga asawa kinkwana. Anya? Ay, salpag da jari. Di namat imbagbaga kanyak. Awis-awisan na kamapan aginom iti istor ni Marites. Tagayam. Ay, ala sumarden kan. Apay nga eh. Ay, di mo bagay ti agsangit. Malakyan ka. Apay, binagayan na yati agsangit. Nasakit tinagam ko nanang. Nabayag nga inayat ko ni Marites. Nga laki din. Ituloy mo na tarimaan ng day tagripaw. Perjekto pa'y. Ay saan mo nga iramraman day tagripaw? Iti sakit tinakam mo. Marites saya. Marites love ko. Ay, kasano ko mga minakayat na ka ni Marites ka mamartag ka man. Ala, buyandak ngagsala. Nay, nagturuidan da ito Adolfo ngagsalay di tengah ti salunan. Kasta una ako lagtit ni Dulpo. Oh, kitaan nyo. Kasla agkisyo ngagsalsala. Ray, ingka anawaan ni Dulpo. Imbagan ka tagayam na ka. Barang denggan na ka. Kat saan nga agwala? Na, kitaan nyo ha. Inuwi-dawit nanti panagsala na. Iyon ti center of attraction. Ay, mangibabaeng. Ayan ngayon ni Dulpo. Imbati ki likod, nakaturog. Anya? Ay kaasimat. Kaya't naktumat ngamin na danugan. Idinalisyak, dayjay. Nakusbo iti kapitakan. Baya mi jay, agawid to inton mausawan.
Hindi ka man sumanangit. Dita si kadun pa. Nasakit nga rin tinakam ko, nanang. Inasawa na ni Marites sa lab ko. Kat tinasakit. Diyan pa mat kumparik, tinangasawa kin ko, ana. Nagado dita babae. Isula ang ayat isang sangitan mo. Awan mo makita ka sa bali ang babae. Aw. Ikan ka iti kwartam. Daytay. Anwak na ita 5 piso. Ingka ag video kay ijayan ni Ribeng. Saan ka day anausam ka nga kanta-kanta? Katuan mait. Natawid mo dyan na pintas a boses day di tatang mo. Kat, apay nga rin nga ibaon da kay Jay Bidyok yan, day Jay abalkat. Day, balkat kon kunam. Katado ti kwarta ni Ribeng. Ay, Jay kayat day Jay abalkat. Naglukmag lang arudan. Bakbakatan pa'y. Nasurok asing kwintanan. Nagminupusan na. Alam mo na ito 5 pesos tayong kagkanta. Pigsaam, tapno manggagaw, No di pinilit ni nanang nga umayag kanta. Sa anak ko mga umay dito'y ayan ni Balkat. Nimat mangkan at hatang ni Marites day nakatugaw. Kat adda ka tibtable na. Loko day di alakay. Sa bagay, balo. Nagubing di ka tibtable na. Dolpo, ayat ko. Ay salbag, nakita na ko ni Balkat. Kukuha, umayak lang ang kanta. Si Kamot, apay nga umay ka lang agkanta ngay. Kat adda ak matamaan ni Jer ditoy. Ha? Ay, di nakman sagid-sagidan. Tani, anda allergic ko. Umay kakit dito agtugaw ka ijayan ti VIP. Agkanta ka ijay, agingga akay kayat mo. Libre Wala? Kayat mo ti beer. Hoy, Dulpaw, Apay nga da ka dito, tata. di mo ibagbagay ti sa bali ang nakita na dito Uray kiniray, agayim mo, di mo ibagbaga. Gayam ko ay dyan. Kat no inagaw na ni Marites alab ko. Umay ka, ilibre ka iti may sa botilya aber. Basta agulimak ka. Uray sandak nga libre. Libre ak dito yung aginom. Libre ka dito, taapay. Kat no patay na patay kanyak di aking kukuha iti dito yung bidyok yan. Hoy, di ka man. Uy, tata, di mo nakita ya. Asinabat na kitay. Ay nagmayatin no kasta. Uray gaya mamartag ka kat adalat ta gusto ken ka babae. Ngamjak kayat ni Ribeng, tata. Apay adi mo kayat kat nagbaknang. Naglukmag. Nagadua layer ti bilbil na. Double chin pay. Kita man ti panagnana. Agpakkapakkang payan. Gapo iti kinalukmag na. Alam kit di day ta mikropono. Tasikan ti sumarunong nga kanta. Ayaw na niya. Agkanta man. Tapno maikat ti sakit tinagam ko. Anya ngay ti kantaam. Di jay tukso. Layuan mo ako. Apay mo't aday ta. Isagot ko kini Ribing abalkat. Bala, agkanta ka nga ruday. Ag-close kami, tata. Win nga raw. Da kami langan kinidulpo tinabat-bat Problema kita no, kasano maihawid ko ni Dulpo. Sapay, medyo nabarte kakmitain. Kat ibati yun Siya kung timakamo kanikwana. Ay, mabalin nga ibatek. Wan, agawid ka yun. Manungay di bayadak. Ay, bayan nyo muton. Ay, kasjay. Ay, thank you, Aribeng. Yak mo no pangalan ni Dolpo iti pagbayad na iti ininom na. Sapay may sakis abir. Saan kun apabayadan?
Tamang din nakarining ni Nanang abigbigat. Ni, abi nagsip nga ito'y asilid. Kutsun mat dito nagturugak. Dagur-urok akaaway ko. Sapay nagpigsa. Sino nga tada ito'y? Pinandagan ng itisaka na. Naglok magmatanti. Saka na tiima nang impandag na kanya. Dolpo. Ay, sus! Ayat ko. Kanibusanak sa... Oo, di ka bumangon. Ah? Umay ka pa yata maturog ta. Apay kay data. Anya tinapasamak. Apay, di mo malagip. Ngay di nabartag ka itirabi Kat pinilit na ngayon sarak dito'y silen. Kat... Ay! Awan malagip ko akasta. Ayan tiri daw. Agawid akon. Nanang! Tulungan nak! Kahit mo asawan, di na kayat nga itong pal? Anya nga itong palasasawamat. Sana mabalin. Ha? Ammom ti dosa dagiti ripe sa kasken ka? Ah. Bitay. Apay nga, saan ka mo tin ang nagawid idirabi anak kaw? Nanang. Naisagmaka kon. Anya? Mga sawa ako, nanang. Hoy, agad ano kandulpaw? Napan ka lang nag-video kay idirabi ita mga sawa kan? Nanang, umay ka no dagiti naganak ni Balkat intun madamdama dito'y palay. Dumanon da ka nun, nanang. Anya lakit, day? Iso dati umole, abinabaiyan? Ay, nagtaragi kakit din ay anak kaw. Ay, nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At niyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Si Mang Putan dagiti materyales lakay. Kasaritak nga rodan ni Pare Marlon, tarugyan damutan. Una, kasapulak ka talaga ti pangi-display ak kadagiti collection ko. Ilako kundi dadong matap numaksayan. Una, napunpunumot ngaminan ti kusina iti kitchenwares. Sayang lang, tasaan mo mat ama usar amin? Isu nga rod nga ilako lakay. Brand nyo pa ilaang ti dadong maditakat. Wan gayam, tulungan nakman kiti amang irwar inton madamdama tapno mapunasan. Kataptapok ngamin hindi dadong makat. Sapay adda trabahok. Saan pa'y analpaster aramidan me? Di inton bigat langan. Okay ka dila Wan, okay laang. Mabalin pa inton bigat. Saan pa'y matkidi anay patakder ti pangi-display Irwar mong tuman dagiti nakakarton a kitchenwares iti kusina. Ta display inton smang putak lakay. Sa dino ti papanamaya? Mapan ko alaang ti mainayon iti lakok lakay. Wan gayam, at dapat ti ma-deliver inton madamdama. I-receive mo to Nay, pagbalinam sa amo na negosyo. Katwan, ipadas ko man mo ti ag negosyo iti kitchenwares lakay. Kurang mo't ngamin ti collection ko ang ma-display. Ngano nga iti bayad ti deliver da? 9,500 ti parcel ko lakay. Ada ti 10,000 iti drawer. Sige. Kahit i-receive ko laan? Wan, ngamsakbay nga i-receive mo. Kitaan pa'y nga umuna no awan abot ti parcel. Tapno makasigurado tayo asaan anakisayan ti parcel ko.
Ada pa panak ita nanang. Sa dinumag, Iti ayan ni Mari Elvira. apa ijay, anya ti aramidem iti ayan ti kumaray. Mapan ko lang kita ang ti kitchenwares ala ko na nanang. Ila ko na kami ng dagiti collection na. At dangarod kwartam nga ibayad mo. Anya kay lakit dimat nanang. Masapul ay ti kwarta. No adda nga iti magustom ijay. Window shopping lang ti aramidak nanang. Sa anak pa'y agumatang, taawan kat nga rod kwarta. Sa di naman ang tinapananday ta asalay, bakay? Iti ayan ti gayum na lakay. Na, anya man ang taramidin na ijay. Ag window shopping ka now. Nakita nga agpaisaw, dagiti pang kusina ala ko ni Elvira itay limabasa kita yanda. Kaya nangingina si ka. Ang mga no branded ti daduma. Sigun iti anak ta kat collection kanong amin ni Elvira ti daduma. Ay, wamot piman, bakit? Branyo mo't amay. Isumot lagayam anangina ah. No apay lang, na panisali ijay. Inton madamdama, adan tumanan to utangan na. Kas na ko nakitayan. Ag window shopping laeng kano ti anak ta lakay. Ay, siya pala kumaa, tadi na mapanunot yung umutang manay. Anya ngay, Mare. Adda ka di tinapilim? Kwa, Mare. Itay pa aming mingmingam dagiti collection ko, Mare. Isu na lang ta, awan mo't kwartak, Mare. Window shopping lang, mati ka ba ulak? Ay, sige lang, Mare. Agkita ka kiti ay, iti iurnungam. Makita, Mare. Nagngingi na matgayam. Talaga akas ta, Mare. Saan asinsinan dagiti kitchenwares? Natibkar dagita. Madlaw nga rod, Mare. Luan dala ang kwartak, gumatang akon. Iurnungam, Mare. Makitan to, Mare. Bagaan kan tulangan, no adda igatang ko. Ni Mari Sally mo tinasabat ko di tadalan ni tay bakay. Dito ka di balay tinagapon na. Wan lakay. Kahit, anya nga itimay na imbagakan ka. Imay laang nag-window shopping. Di addaman ng tinakurso na daan na kadagiti lakaw. Adda ang awan ka no mat ti kwarta na. Naimbag man ta saan nga imutang ken ka. Ay na nakarik na siguro alakay sa maysa. Adda mat ti karatula iti entrance. Naglawa ang no credit. Sigurado nabasa na dayjay. Isu asaanan apinadas ti imutang. Husto Ay sus, nagrigat mo't lang tagpautang ita panahon bakay. Uwan nga rod lakay, nagrigat ti agsingir. Makapatroma, kan makapadepress pa ikit di ino duma. Taado dagiti tao adi na ammut agbain. Talaga na puskol ti panagrup-rupa da. Okay, Manang. Bye. Asino dyan mawag, bakit? Ni Manang Juana lakay. Apay ka daw. Ada man ang parikod na kagasama. Awan mo't kit day. Inyawag na lang ti kalay sa ti anak na ngay nauna. No kasta, mga sawan ni Makaoy. Wun lakay. Tagano nga ay. Taga Bagyo kanumag. Ay kasi nagkaroon Wun, asidaglaeng. Iso ang mapantay Sigurado nga ado ti kabagyan amapan. Doble purpose ti kasardan umilang. Reunion mo't laengan dagiti agkakabagyan. Anya nga iti planom sali anak ka. Umatindar ka iti kasarte kasinsin maw. Wan tatang, apay kit din asaan. Anya nga tate regalo tayo kadakwada ya. Aywan nga agpaisoan niya. May mayat kumano adamay itid tayo arigalaw. Pagpanunutak to noan niya tatang. Kita mataw man iti budget tayo. Amukon tatang. Anya nga ay. Adala ko ni Mari Elvira kitchenwares. Anya nga tano, kitchenwares lang ang ti regalo tayo. Ay na, nangingina dagiti lako na anak ka Ustukit di
Tapno maragsakan mat ti kasinsin ko, no saan asinsin ang ti regalo tayo kadakwada. Parikot tayo ti budget. Pangalaan tayo, iti bayad tayo. Anya kay lakit din tatang. Ha? Siya kun ti agdiskarte. Anya ti masapol mo, Marisali? Agkita akman iti regalok iti kasinsin ko nga agkasar mare. Ay, wala, Mare. Agpili ka lang dita. Mayat dagita apang regalo. Saan asinsinan? Ay, daytoy mare. Manuti kastoy? Dati price tag na dita, Mare. Na? 3,500? Wan, Mare. Natibker dayta. Branded pay. Nagninamot mare. Saan ang mabalin ti dawat mare? Anya, dawatan tilakok, Mare. Kumaano ipadawat mo mare? Para kumay ti kasinsin ko nga agkasar. Ay, napasensyakan, Mare. Ngam saan ang mabalin? Saan ko nga ipadpadawat tilakok? Unay kan mare. May salaang mat. Dakkel alugik mo't. Ano ipadawat ko lang, Mare? No kayat mo na ito isag 350 lang ang titid ko kan ka, Mare. Na, ay, uray saanan mare. Tasaglalakakit din ti itad mo. Anya lakit din. Saan mo't ngamin ang mabalin nga ipadawat ko? Day ta napilim ta nang hinamot day ta, Mare. Nang hinamot at ipuunan na. Para iti kasinsin kong agkalay sa kunakmet mare. Di mo pa'y pagustuhan da tao mo. Ti kunan itatang bukit na pan ka kano nagkita iti irigalom iti kasinsin mo nga agkasar sali anak ka. Wala nang, napanak iti ayan da Mari Elvira. Ayan nga iti ginatang mau. Awan nanang, agkita tayo langan iti sabali. Nay, apay ngay. Adumot ti kitchenwares ala ko ni kumarem. No kasjay lang ti ugalyan na awan lat amok. Mabangkrap to day dya babae. Anya, nay, apay akasta mo ti ibagbagam. Adda ka di ti diyo nagkinaawatan. Basta, jakon kayat ti agsao nanang. Makapa-stress day jay amari sali lakay. Abay, kanya tinaramid na kan ka. Imutang manan? Saan mo't kiti No saan nga imutang? Anya nga nga raw. Nag-level up day jay ako marik lakay. Saanan nga umutang ti paglaingan na? Kahit anya nga raw. Naglaing mo ting agdawat. Naa, agdawat? Katuan, agasam man, takayat na adawatan ti mat 3-5 alakok. Irigalo na kano iti kasinsin na nga agkasar. Sus, di mo't lagbain kan. Dayta nga ron, awan babain na. Isopay kit di ti makaungot, idi saan ko anapagustuhan ti kayat na. Naimbag ko ma, no sag 350 laang ti dawdawatan na. Ngam saan mat, tanangina mo't ti kayat na. Nakararte, makapadismayakit di iso adjakon inikan. Umayak man, Elvira. Anyat masapol yun, Ana Luisa. At dalaang kayat ko amaamuan balasang ko. Anya day tanana. Anya ti diyo nagkinaawatan iti anak ko aya. Apay anapudot launay ti daranaken ka. Jay kitchenwares adawdawatan na, nana. Dawdawatan na. Wan ngamjak pinagustuhan ti kayat na ngamin, tay nanginamot. Kayat na adawatan. Ti kunakan ko na, ikak iti libre ngam tay sag 350 laang kuma. Ta libre mat. Ngam di namot kayat na na. Makaungot pa'y kit di. Ay naglukon. Iti anya ngamin agapo adawaten na dagiti lakaw. Malugi ka mutan Day tati di na maawatan, nana. Kumusta ngay? Anya timbaga ni Elvira kayong kabangay. Anya kano ti di na nagkinaawatan iti anak ta. Apay na po ti dara ni Saliging Kuana. Kayat na adawaten ti lako ni Elvira. Ngam saan pinagustuhan ti kumarin Anya manan ti dawdawatin na ya. Tinangina alako ni Elvira. Ay, naglukom. Dawatin na tila ko ti kumari na.
Daita nga road lakay. Amuna mo't ala ko dagijay. Numno apaya kayat napayla ang adawatan. Ay, agar aramid day tao. Anya nga timbaga ni Elvira king kwana. Kayat kano ni Elvira nga ikan. Isunala ang tatay tag 350. Ang aginarti kano ti anak ta. Aginarte pa lang. Katiso lang nga roon ang dawat. Naku nampay lakay. Ay, jak amoy ti daita nga anak ta. Sabali mo ti ugali na. Ay, pagbaga amang kidi pa kay. Marwabag! Napudot ti daram ken Elvira, ket basol mo matgayam piman, no apay adi kay nagkinaawatan. Anya man ang day tabasol ko, nanang. Apay ngamen adawatem tilako na. Anya? Anya kalakit din ay anak ko. Agin di amo kapailaeng dita. Kasanumat anamuan nyo ti may papan iti day tabanag, nanang. Nagpulong day dya babae kada kayo? Saan ang nagpulong ni Elvira kanyak? Siyak tinapan nagsaludsod kan kuana. Saan mo't ngamin amabalin adawatem tilako na? Nunangina ti presyo, kayat asawon dayta, dakkel mo ti puunan. Mayat nga ron ti kasjay, nanang. Ikanak iti saglala ka at kitchenwares, kat imbagak mat apang regalo ko ma. Di ka pa'y agyaman ta ikan na ka. Una, antay lokal mat a saglala ka. Ay unay ka na anak ko. Si kalangaruden ti maikan, si kapay ti kasta. Anya lakit din ti ugali a kasta. Makapaasarmat ni nanang tatang. Gusto lang ba? Tinbaga ni nanang mo itaya. Takanunungan nyo pa'y laang. Nangagaw, ti saritaan niyaw, kani nanang mau. Kan naglawag, asik ati kamalay, anak kao. Anya nga ron ti kayat yung nga irigalo tayo iti kasinsin kaw. Jay sag ti 350. Ti isyo di taoy, kat ti panagdawat mo. No kayat mo, ti mangta di tinangina regalo iti kasinsin mo nga agkasar, ay ka makipurtiya ka. Tapno day gatang mau. Saan kat aday tagdaw-dawat lang ti mo ba nakaw? Ay na, nakababay mo iti gayim mo Ay, nalaing agdiskartay. Hey, jak amon. No siyak ti sika, ay agpakumbaba ka anak kao. Sika, dayan ti parikaut. Saan lang nga napagustuhan ti kayat mo, kastakan. Ay laglagi pa manak kao. Awan ti librita, apanawag. Ay, Nasa apa ka mo't anak ko? Mapanak makipurdiya, nanang. Ijay. Itayan naman ang Shane. Itaman pa'y an napanunot mo ti makipurdiya. Ano usak tapno adda igatang ko iti regalok iti agkasar akasinsin ko. Kasta no kayat mo ti mangted iti regalo, agtrabaho ka. Saan kat aday taagdaw-dawat kay ti sabali at tao. Wen nanang, amok daytan. Saan ang masapol nga ulit-ulitan niyo? Anya ti umay mo ipagkasali. Gumatangak iti kitchenware nga iregalok iti kasinsin ko intun Lunes, mare. Anya a kitchenware. Tay 3,500, mare. Tay daw-dawatak kan ka ide. Ay, saan nga mabalin ti utang, mare? Anya, kalakit din, mare. Saan ko nga utangan, anya? Sigurado ka? Wan. Ada kwartak, mare. Kita am ti wallet ko. Sagsasangaribo mo't, mare. Nangalaam nga iti dayta. Siyempre, nakipurdiya ak, mare. Tangdan ko ang nagruot ken nagmula ti kwarta makitkitam. Nakababay ngagpaisuken ka no dawatak ti regalo. Kastaman ti kayat ko kan kamare. Pasensya kan iti naisawang ko ken kay di mare. Kamalik day jay. Saan ang pampanunot? Okay lang, mare. At least, naka-amiris kan. Wan tapagtultulungan dakmat abagbagaan dananang kentatang ija balay. Agpili ka nga rodan, mare. Anya akulay ti kayat mo. At damot lang ti paper bag ko dito
Ison ti pangikargaam, tapno day talaang mangyawat iti kasinsin mo ti aramidem into no Lunes, Mare. Ay, anya laki, Dain. No, saan na napagustuhan ti gayat mo? Di ka maupay iti gayem mo. Panunutan mo ti pada mataaw. Laglagi pa, nagpapada tayo lang agdiskartay. Tapno ag progreso ti biyag tayo. Ay, anya laki, Dain. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Ne, kunaklakit din no napan ka nagsakdo iti danom ama inom lando. Ay na, si kamot Sandra. Baong ka baon. Anya? Nagsakit itul-tul ka. Umsi ka, baong ka baon, oh. Anya? Mabalim masi kan ti mapanagsak daw. Ibaw nakpailang, nagsakit nga rin itul-tul ka. Ano tayo? Nasakit ti tel mo, when no? Dahita ti sakit mo. No maabak ka iti sugal, ado ti rason mo, no ibaon ka. Salbag ka kitde. Unay mo dato eh. Nasakit mga nga na talaga ti itul-tul ka. Bakit? Anya lakit din ti kasta pa nagras-rason mo aya. Kundi sakit ka, di mo la ibaga agagangay asadot mo lang. Ya? Inton kwan, pumayso lang arod a sumakit day tatel mo takitaan. Nagado ka nga. Apingin, Mare. Si kamot ti umay nagsakdo iti naman nyo. Ha? Ayuwan, Mare. Apay nila kay mo ngamin ngay. Iso kumaati umay nagsakdo mo, nyalaki din. Ay na, saanan, Mare? Makapapungtot kan sumakit lang ti bakrang ko amang ibabaon kan kwa na. Ha? Aday jay balay. Nagmayat ti panagululdag na, kabayatan ti panagbuybuyan na ititibay. Anya? Ay una yan ni Pari Lando. Nasakit ka no ti tel na. Iso ti kanayon arason na tunggal ada pang ibaonak kan kwa na. Amang ano nasakit mo ta talaga, Mare? Ay sus, patsyam day jay. Pambar na lang, Mare. Anya lakit din. Kas jay nilan daw. No maabak day jay iti sugal. Adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanmanan ni jay sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y Mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabi imay. Tawan dano mapagluto. Daytoy pa'y la sinakdok ti usaral. Oh, hindi pa ilang kasi ti ugali ni Pari Lando bakal. Sa bagay mat kiti ah. No adda pagsugal na, maya tirik na. Ay ngam no awan, ay kit nagaduan na sakit ka no ti bagbagi na. Di la maasyan kinibakit na. Ni Mari Sandra pa inti agsakdo para kadakwada. Anya serbi na nga asawa a lalaki. Nasingpet kit di ani Sandra. No sabali nga asawa laeng akit sus, mga no isublidan itinagannak na. Aywan ah. Iso abilibak at talaga kini Mari tan anusan nalata nila kay na nga uray kas jay na. Anusan na laeng ipagpagapu na iti anak da. Ay ngam no siguro awan anak da. Anjak lamawn. Ang mga no idi pa ilang insublidan ni Pari Landaw. Anya laki dahing. Ay, si Kamot Lando. Kasla saan ka amaasyan iti asawam? Apay manin, ayan nanang. Anyaya manin ti basol ka. Kasla mo lada kasi ti pa nagkikita yung kanya yo. Saan akasta? Ngumsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agasaman, kasla isupay kit din ti lalaki kada kayo nga agasawa. Ha? Isu amin ti mga aramid iti rumbeng nga aramiden di tabalayaw. Nyalaki ni. Nasaki mga ti tel ka. Apay, ano ni man? Ti kunam kit day, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, isu atila ipampambar mo. Agbain kamot basit iti asawam.
Ultimo meten panagsak daw, kat iso pa yung tagsak daw. Anya lakit dahin. Inanang Mike. Di kalagbain iti tattao ang makakitkit akin ni bakit mo. No sabali la siguro tinaasawam, idi pailaang insublidahan. Anya laki dahin. Kanayon kumagtabagbagaan ni Lando nga anak ko, manong tiryong, ngamay na, awan lata. Ti pala makarik na ti bain ti awanan bain nga anak mau. Di na minsan ngay may dito'y balay. Binagbagaak ngam. Diyak mo nudeng-denggen na nga tawon no saan. Nakababay ni ti asawa na. Naimbag pa'y kedi tamaan anusan ni Sandra ti kasday nga ugali na. Day tangaro ti bagbagakan ko na. Ang awan lata. Nakaro ti kinasadot na ti nga anak mau. Jakla mau no asino ti imalaan na. Awan ti malaan na. Talaga akas jay laeng ti ugali na. Ni bakit na pa yun ti makitang-tangdan. Isupay ti agasikaso ti balay da no kas ti asumangpet ti balam. Ay. Ngam nilan daw. At dalang iti balay da. Nagmaya ti panagululdag na kabayatan ti panagbuybuya na iti telebisyon. Sana ko na nasakit ka no ti tel-tel na. Ay, nagadungaraw da rason na. Rason asan matapod no. Intun kwan. Ay pumay sulakit nga raw. Anya lakit day nilan daw. Intun bigat ti panagmula ni Tata Pedring iji bangkag na paray. Amangan no kayat mo ti umay. Ha? Ay, kwaparay. Saan? Agsakit ngamin ti tel-tel ko itong bigat. Anya? Ay, nasakit ti tel-tel ko ita ko na kumparay. Ay, sika talaga pare lang daw. Ipadlaw mo launay apambar mo lang amin dagiti rason mo. Si kaki di mo. Sa makasta paray Anya katag sakit ti tel-tel mo intun bigat. Ay nagalasain. Timang ka na kinasadot day ta paray. Naigalis lang ti dila mo. Paray, Ha? lalaki. Jaklaan mo paray. Kaslaawan sir-sirbim akasarsarita. Ha? Nagalas matin apa nagrasarason na dahi a tao? Nagalasa talaga. Awan sir-sirbim akasarsarita. Kadbay amon no saan na akay ti umay makitang daninton bigat? Aywan bakit? Narigat mo't ano pilitan ti tao asaan na akayat ti agtrabaho. Ang mga no agsakit ang makitangdan. Ay salbag a kinasadot day ta. Ay, dilag ba inday alando? Di na kaya ti agtrabaho. Kanayon na arason ti panagsakit kano ti tel-tel na. Bay amon lakay. Saan nga iso ti paka-stressam? Anya ka Lando? Tunggal at mga wiskan ka pakitang danan, agkad-kad ka. Sana mga gagagag. Nawan tiriri na. Kadakariri na may nyalaki din ay away. Anya? Nasakingar mo ti tel-tel ko bakit? Ay! Jak amo no pudno day tangay bagbaga mo no saan? Salbagkit day. Anya? Awan lakit nasakit ti tel-tel, nasakit ti tel-tel. No agsakit tula ang agpaiso day ta tel-tel mo, jak lamon. Nita, kasla iruruman na dyo. Unay mo natin. Saan ka kay Roman? Ngam kaslakastan Anya lakit din. Ay na, Sandra balasang ko. Pagyamanak launay, tauray kasjay nilandong anak ko. Kat maan usam latta. Nanang. Kanayon kumot abagaan, kan palagipan, noong umay ijay balay. Ngam awan latta mo. Awan latta nanang. Adalat ta ijabalay. Mayati pa nagululdag na kabayatan ti pa nagbuybuya na ititibay. Ay, oo na yan ti anak ko, aya. Diyak amo no anya nga taya tinasken nga aramidag, tapno makapanunot day di alandaw. Uray siyak nanang.
Mariribukan akmat no niya nga tatiaramidag kan kwa na. Isi na maun, barang iso ti pagnakman na. Ah? Anya? Wan, isi na maun. No iso ti wagas tapno agbalbalaw. Apay kiday, anya laki din na yan. Bakay, nasaya ta si Mang Pagkaan. Ah, apay akas tati lang nga manakaida dita sofa. Bakay, pangasim man. Ipanak ija ospital. Nayan na yung pangasim. Ah? Pangasim saan nga ngangaw na ito? Saan ako nakundi sakit? Puno na itumuyan. Anya? Nasakit na talaga titel-tel ko bakit? Ay, marikata nakpahinga umangay. Nagpudot titel-tel ko. Ay, nagsakit na talaga. Agyaman ka kumaa, tapi may sumatlangan ti kanayo na pambarmaw. Ay, di kakit di mo sanda. Apekas tamot, hindi bagbakam. Kasla sa anak mo, ito nga isakit nga asawam. Ay, pangasim gumamot din. Madya talaga tirik na. Ay. Anya, impanda ni Pari Lando iya ospital bakay. Wan lakay, impanda ka no itay laang. Tabay, natuluyan nga tan. Ay, si kakit dimot. Ay, labid. Kat kunak ano natuluyan ay. Pimayson ti sakit ti tel-tel nga ibagbagana. Ay, Wan ka no, mat. Nasakit ka no at talagang titil-til na. Kunana, saan ka nun apambar? Pudno ka nun. Saanan akong kundit? anya. Ay, jak amo, iti dadya akong parem. Ay, talaga nga agsakit ti tel-tel na. Taad dalaeng met ija unag ti balay da amangan maturog ti obrana. Papananangay. Sa bagay matkit di ah. Ay, aghay bladen ti luko. Pambartumet ti kanayon nga aramidan na. Anya nga ita, aghay blood lang raw. Anya laki din. O, anya italan daw. Na ospital ka, gapulaang iti kinapambar, kinasadot, ken kundi sakit arason mo. Ay, bakit? Kanayon mo nga irason ana sakit titel-tel mo. Anya ngay, pimayso lang araw. Anya? Mayat, ti agmalmal man na kaida. Mangmangan latan ken agsidsida iti taba. Ay, saan na maulit pa bakit? Promise. Ay, trabaho ka. Oho, daklapat yun dayta. Mamati aktulaang no agtrabaho kan, salbag ka. Kaya ala. Gusto ko mamit din. Bakit? Nagbalbaliw akong kung lang arugan. Nagbalbaliw tarupang, anya lakit din. Anya nga pare, naimbagkan. Ha? Ay, umparay. Apay nga kakatawa ka mga mang damdamag ngay mo. Nimbaga ko no. Wan takanayon mo med ngamin nga irason ana sakit ti tel-tel mo, nga uray sa anapod no. Anya nga ita, pimaysaw. Ay, saan na maulit pa'y paray. Patsumoy. Agbalbaliw ka. Lalaka mo iti mahiblad. Kapoy tagmalmalama pa nagululag. Oh. Kay, isumati na kairwaman ti bagim. Ti agid-id dang agmalmalam. Kabayatan ti panagsidsida iti nagtatabaawat-wat kas kada iga daw. Anya lagi din. Idila day jay aparay. San itan? Ikarik iti bagay. Nagtrabaho akam. Nagling mamay. Dayta, ti kasayaatan ana ibagang pare. Agtrabaho ka ngamin Nangruna kat pamilyado ka a tao. Sana mabalin ti kasta akong di sakit ka. At da pamilyam apakanam. Saan lang ani bakit mo ti agtrabaho? Nay, itaman pa yan nasabat ka.
Akon di bagkat ka iti gabyon ken pala si Kalando. Nang kalma. Aba, mababan ka na dya bangkag mo? Ha, siguro. Napabot ngan ka amatayan niya. Iso akong di trabaho kabatay. Angkal. Saan ka na kundi sakit ita? Tanapada mo tina ospital. Gapo iti sakit ti talkalmaw. Salbag ka. Ay, idi lang na dyan, Angkal. Saan itan? Nyalaki iti. No. Sa kalagaya magnakam, no dadanikan nga high blood. Ay, unay na itan nga ugalim. Ni bakit mo ti adadang agtrab-trabaho para iti pamilyayaw? Sika, ada ka lagi jaw nagtibalayo nga agul-uldag. Rason mo, ana sakit ti tel mau. Angkal. Nandiyan ay ita, pimay sulang araw. Promise, Angkal. Sana na maulay. Ay, rumbang lang. Agtrabaho ka, tapno aglingat ka. Tapno sana sumakit na itatel-tel mo. Gapaw, ititaba. Yunay day nga aramid mo si Kalando. Apay ayaman na nanang. Bigbigat sa nga sa audio. Masapul gayam amapariknaan kasakbay kang agtrabaho. Mapanit na nga. Una mo. Siguro, no saan ka pa'y ana ospital, gapo iti sakit ti tel mo. Aging gaita, adda kalata ijay unag ti balayaw nga agul-uldag ngagmalmalam. Ay, yung laki din ayaman nanang. Gusto ko mamutin na. Makikita yung lang aruro nga inaldawa ka mapapanayay. Bangkag, sa okay pala sa Una mo. Napabutngan ka matay, gapo iti high blood, iso akong di trabaho kamatan salbag. No idi pa'y lang kuma, kinaramid mo dayta, nasayaat kuma. Nanang. Mabutang ka magayam amatay, ngam nagsadot ka mga main, anya laki dain. Salbang kini ti kastoy. Oh, apay nga agong unget ka nagawid lang daw. Kasanumang aming amin mo lang na masabak ko. Nagalas ti magbakala. Ha? Nasabak ko ni nanang, unay mo di jay. Nasabak ko ni Angkal. Kastoy, kasjay. Kaskada sa trabaho ta napabungan na matay. Kung kurala, unay mo. Iso ti magbakala. Anya laki, dingay. Nay, apay ama kaunget ka kapudno man. Oh. Si kapay lang ti daganas na nga agungat. Ti kunam kiday, napaisuan ka, iso akastat ibagbagam. Anya, may sami to. Kapudno mga men. No saan ka pa yan na ospital, gapo iti panagsakit ti tel mo. Ay awan panggap mo nga agtrabaho. Salbag ka kiday. Nya. Sa itakas tat ibagbagadakan ka, makaungat ka. Siyak ti makaungat, durabang ka kidin, nay. Ay, sana makahit, sana. Sana kung nga kung white, oh. Maminsan pa yan sumanao ka. Siya mat ti makaungat, takitaam Day ti maganap mo, iti kinasadot mo. Kundi sakit ka, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sigod mat, asaan ka amarabrabyan nga gawid? Itama na kanayon ka mat na marabyan? Sa dino ti papapanamaya? Unay kan bakit? Papanakay ano saan nga di trabaho? Anya kalaki din na yan. Trabaho Trabaho kun kunam tagayam, adar aramida makalukwan. Manang ipapan kamoit bakit? Unay ka na ya. Si kantisyak tapno mong. Apo, kasta ti kaadwan asa udag iti adda aramid na, salbag ka. Anya? Mamwak lang nga da sa bali ang makagapo no apay akanayon ka marabyan.
Di mo magustuhan ti aramidakan ka kunak tumat. Anya lakit din. Ay, una yan. Anyat orasan. Ha? Alauna mo gaya man iti parbangan. Ay, alam mo na ito 600. Tagawid akong Jenny. Anya? Sigurado nga nasapsapulan ako ni bakit ko. Sigurado nga agong itayay. Mawanan ka itibain? Anay. Siyak ti kay Dam. Siyak ni Maria nga asawam. Ngam kastakit din ti bagbagam salbag ka. Ha? Ay, kuha ba kayo? Sorry. Agtagtagay na paksa. Asino ti babaem? Agasam man tabay bayadam iti 600 ako nam. Anya laki din aya. Agtagtagay na paklaan ko naktumait. Naalimpungatan naklaan. Sapay la kumatapod no day ta nga ibagbagam si ka Samuel. Mamakla nga da babaem. Putdak day tararagsakam. Anya! Agasam man mare. Agkaida kami ngam kasjet ibagbagana. Anya? Isong amok. At da babae nila kay ko. Baybayadan na pa iti 600 kalpasan ti amin. Ay na, Diyos ko. Kat paliiwam ana imbag amare. Amangan mat nga agtagtagainap laang ngagpaiso. Amom ngamin mare. Ti tagtagainap no maminsan. Ibagada ti pudno. Anya? Ay na, parikot ko talaga ti asawak, mare. Iso na ibagakan ko na. Ano mapanak nakaklang apod no nga da babae na. Putdak tiraragsakan na kunak tumat. Ay sos, nagungat ka matin mare? Ay, uray asino mata mare. Makaungat talaga no kas dyan agkaida kayo kanila kay mo. Sakit sa bali anagan ti mapan na ibagbaga. Anya lakit din. Salbaga Samuel da jay. Ibukbuking na madlaang nga ron di bagbagi na Ha? Apay, inyat kahit mo asawan lakay. Adda talaga ti babae na? At the chicks na ijay ili bakit. Jenny, tinagan na. Anya? Kat isumat, Jenny kano ti ibagbaga na anagan idi nakaturog. Sakit, kunanapay kano. Alaan nan ti 600 a kwartana ta agawid kano ni Samuel. Anya? Isumat ti istorya ni Maria idi kalman nga imay ditoy. Ay, awanan da jay apari Samuel. Naulawan iti babae iti awanan bain. Ag-chicks lang arudan, ngam isumat amis mo ti mangibuking iti bagbagi na. Ne, kita amat alakay. Amang ano adamo ti chicks mo, ajak amaw. Ay naapaw, day takit di bakit. Day tati pulos ajak aramidan. Nagpintas ka? Isukat ka hidain. Ibagam laang baldo. Taaramidak matkan ka ti kas iti imbaga ni Maria iti asawa na. Ha? Numapanaknakan na kanong adda talaga ti babae nila kay na, potdan na kano ti raragsakan na. Iso nga gananad kamat no di mo kahit nga aramidak kan ka ti kasta. La! Ay na, Mare. Trust your instinct. Ako na da. Ha? Paliiwam ana imbag di asawam. Anya tamom no pudno dagiti na isawang na iti nakaturog. Day tangarod ti pagparparikutak iti kastaunay, mare. Kasano ngay, no isukat na ka iti ubingam sika. Ay, awan mon, Mare. Si kakit dimot, mare. Ay, saan ko mamatakas tati bagbagam Uray saan ko nga ibaga. No day tatipod no, awan maramida, Mare. Ay, sapay la ko ma. Sapay la ko mata saan apod no ti atap ko. Nga adda babae nila kay ko. Ay na, saan na magustuhan ti aramidak no bilang laang kunak tumat. Anya? Jak lakit di ang pangadwa amang puta di tiraragsakan na. Anya lakit din. Ala, agawid ka, nani. Uwan, honey. Agawid ako, tani. Rabi mo't una yan.
ang mga nusap-sapulin na kanti asawam. Saan mo't siguro, honey? Kita umot ngamin ang mga numaulit man ang tinapasamak apan ang ibagbagam itinagan ko, kabayatan ti pannaturog mo. Saanin na maulit da jay, honey? Saanin? Ala, agawid kang harudan, hani. Agan-anat ka. Agyaman ak, Jenny. Agan anad ka mo dito eh. I love you. I love you too, honey. Na. Apa yan, Samuel? Ha? Taapay ba kay? Nita agin dadamag pailaang tawanan bain? Anya? Kita man dayta. Apay abaliktad dayta kawas mo nagawid. Ha? Ay, nay. Huwag nagpay sumakay. Nagapam! Si Kaki, di mo. Bakit? Kati trabaho ka. Anya, di nakman pagbalinan atanga. Trabaho nga ipagbagam. Ha? Kasano ko maamabaliktad ti kawas mo ay trabahom? Ay, wabak. Ti ko nakit day. Naggapo ka man ni Dayan ti babaem. Anya? Nagsakit mo tandi pa ng tungpam kanya. Bakit? Anya lagi din. Ay, tung pala ang dayta Samuel. Kunam siguro Bakit? Hindi na minsan, balbalik sam tinaga na day Jenny. Sa ita, baliktad ti kawas mo nagawid. Puwo na yan. Ni bakit mo? Bakit taropam? Salbag ka! Ay na! Maminsan pa ya talaga, Samuel. Maminsan pa ya talaga. Putda kunday tararagsakam! Anya? Anya, nagawid nila kayo mo abaliktad di kawes na? Wan mare, tiawanan ba ina Samuel? Baliktad kit din ti kawas na idinagawid idi rabi eh? No kas tamad lang. May isa lang di kaya't nasa wanday tamari. Anya? At da babae nila kay mo. Agas naman, itida mo, balbaliksan na tinagan da ya Jenny. Sa ita ay nga, baliktad matandi kawas na. Ay, makapasan na ay talaga mare. Jakon ammo no niya ti aramidag kan kuana. Na di mo pa ila pinutid tiraragsakan na ako nam. Madanon to day tamare. Kunak tumat. Kanon to pa'y mare. Di ka pa ila aramida ni Tan. San pa'y ngamin nga umdas ti ebidensya kat? Ay na, mare. No siyak lang. Umdasan nga ebidensya ragiti inaramid na. Una yan. Abay, urayon pa ilang amagitam ida amadama, ha? Kasta ka di, Anya? Ha? Di ka pa ilapudden, di mabagbagi na. Taag na kam di babaerong asawam. Nabuking lang arudan, ado pa ila arason na, yung lagi din, ahoy! Ay namare, no para kanyak. Kasayaan ang aramidam paliiwam ana imbag ti asawam. Mare. Awan no saan mo nga ikan iti pagnakman na. Itultuloy na day tang aramid na kunak tumat. Wan mare. Ikak iti pagnakman na talaga. Maminsan pa'y nga daramidan na. Ay, wala. Saan akastaan na booking lang harudan ng agrasan pay lang. Awan ano kasta? Agyaman ak, amare. Agyaman ak. Gaputada kayo latamang bagbaga kanyak no kastoy nga da parikot ko. Awan anyaman na mare. Lakit di among matir aramidam. Si kamot ngamin paray. Anya mo tanday tangar aramidam. Si kamot laang mati mangibuk-buking iti bagay. Ay, dahi tangarod pare. Apay, saan ka amabutang iti ibagbaga ni kumarikan ka? Apot din na tiraragsakam. Numapanagnagan na nga da talaga ti babae. Ay, anya saan pare. Mabutbuta nga arod pare. Amumutin ni bagit ko. No anya timbaga na, aramidin na pare. Maglagayam. Ay, naapo paray. No siyak ti sika. Sardengam nga minin day tangar aramidaw. Ha? Ay, kasano kasardangan? Ay, ayatak nga ron ni Jenny pare. Saan nga ron amabalin? Tadang nga ron asawam.
Agchis ka lang aruden. Ngam si kamot lang ti mangibukbuking iti bagim. Anya laki din. Anya kita agawid ka baliktad ti kawas mo. Ay sus, kas kada agibalbalikas ka iti nagan ti babae. Kabayatan ti panaturog. Ay, naanya laki din aya paray. Ay, naskyon nga agsiputak lang paray. Siputak ti amin agaraw ko. O anya, nakapilas ka ka din, honey. Honey, itay pa'y Nangan tamutan, kan naginiliw tamutan. Iso ang mabalin mo ti agawid. Ang mga nusap-sapulan na kan ti asawa. Ha? Agan-anad ka kumaiti panagawid mo, ha? Honey, kanain ang agan anad para kin ka. Ala, inakngaro din ha. Wan, honey. Da kamat gaya man, Samuel. Narabyan ka manan. Anya laki din bakit? Nag-overtime maklaang iti trabaho. Kung may sa traffic pa yung amin. Isa na bayaganak. Ay, agpalasak lang. Agpalas ka kunam kat... Oy! Apa yan nakapanti ka man na nagawad? Aha! Salpag kakit di. Nakita ka itay bigat ang nagpalas. Nakabrief ka. Nga maita ang nagawid ka. Nakapanti ka man Ay, kwa, bakit? Talaga nga'y parupam kanya kun nga da talaga babae. Masalbag ka. Ay, bakit? Bakit? Nagpuno ka. Nagapam. Nagapu ka iti ayan ti babae. Kasta ka di. Agasi man day tangaramid mo. Di mo kunaan nga dapay lang mairason mo. Iti day tangay naramid mo. Ay, kwa, bakit? Ayan nanday dyan pang putad ko iti kukom. Salbag ka. Ay, anya, ay, pangasim Maria. Pumanawag pa lang. Delikado na ito yan. Samuel! Ang subli ka! Samuel! Pangasim pare. Dituyak mong pa lang. Oh, na yan. Anya ka lagi din paray. Anya na itang araramid maya. Mabutbutang ako na talaga iti asawak pare. Talaga nga irugwa na itayan ti ungan na kahit. Basol mo madlang paray. Idi damo. Balbalik sem tinagan ni Jenny nga uray ni bakit mo ti kay dam. Si Marno, nagawid ka abaliktad ti kawas mo. Sa ita, nakapanti ka nagawid. Ay sinalpag ka kita. Papay dayay. Yang malaki na si putan ay napantigayam ni Jenny tinaisuot ko paray. Ay awan mon paray. Ha! Numabirukan na ka ni bakit mo ditoy. Ay jaklamon. Ay pangasim paray. No may agsaludsod. Ibagam nga awanak nitoy. Ang mga nuan niya pa iti maraming na kanyak na jay paray. Anya? Kasano ako no po din lang agpaiso tiraragsakak. Ay awanin na. Ha? Nagadulakit nga amomon pare. Agawid ka kit din. Tain ka kasarita ni bakit mo. Sana kasta nga umay ka aglemlemang dito'y balay. Si kakit di mo't pare. Di nakpaisakit mo't. Kasano nga isakit ka? Kat kalukwan mo day tararami daw. Isakit nga ibagbagam mo't. Ha? Ay, saan ka akanunungan iti kasta nga aramid mo? Urag kumpare ta. Ay, nya lagi din. Mo asawan, sana naturog nila kayo mo ijabalay yung idirabi mare. Saan mare tapi manaw? Nagbutang idi ko nakaputdag at talagang tiraragsakan na ti salbag nga asawa. Hay, no di mo pa ila binutad, tagnakam. Putdag ko maatalagan, ngam nagtalaw ti loko. Agasam man ti aramid na. Nakabrief api manaw itay bigat. Idi nagawid iti rabi eh. Nakapantimatan. Ha? Nyamit man. Napunuanak at talagang kankwana. Naibusan ti anos ko. Iso ako nakaputda kung tiraragsakan na. Tapno sumardangan nga chichiks. Hay, una yun ti asawam. Konsumisyon lang unay. No kastalata na ka na yun, bumakit ka dagos mare. Ibagbaga akong ti pudno. Pudno day tamare. Ma-stress nga rudan. Gapo iti kasjay nga aramidan na. Ha? Di ka pa ilabagtalawan ti awanan bain nga asawam? Talagang aramidak day tamare. Nakasaganan dagiti kawas na ija ayan ti paraangan me. Anya? Diya kun maanusan.
Amang ano ti sumarunong aramidan na. Kat saan na amapuutan amayawid na ti chicks na ijabalay. Ay, posible na ita mapasamag. Tane, kasla saan naman nga amo ti aramidan na. Pagtalawan na kanon ti asawa na, mare. Pagtalawan na? Saan nan apot doon tiraragsakan na? Ay salbag kiti ti asawa akas kankwana. Agasa man, nakabrief ka no api manaw nga may dinagawid. Nakapantimatan. Puunayin apa ng lukluko na kini Maria. Ay, nalabas nga rudan. Naku na ni Kumari Maria kanya kitay. Inruar na kano amin na nakawis ni Samuel. Iya arubayan ti balayda. Ijay nanto kano nga alaan. What? Husto lang da nga inaramid na. Tapno agnagam ti babaero nga asawa na. Anya langit din. Ala, mo dagiti kawas mo, Samuel. Baka... Bakit tarupam? Salbag ka! Anya, alamot din baka pakawanan na kumamot din Marwam ka kiti! Pagkawan ng tarupam, ingkalangan ni Giant ti chicks mo, no asay numanday ta! Nauma ako ni tikas tangaramid mo. Pumanaw ka, no di mo kaya tapot, dat na itararagsakam! Alam, mami nakawis mo, katsaan kan nga agsubsubli pa dito'y balay! Mala pumanaw ang karutin baka inakaw! Saan nakabakat-bakatan, tamakarurot at dangdanggan! Salbag ka kitin! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.